Kamin sa hele Pauline kipgen hin karbiang lang akon kuki gangbro association ke pot din sa akon kay chairman ke hitu ben ti hit som sa ga ke pot masan he tunya ga se nom masa pen sa hele MOS kaiding a chi so group ho he karbiang lang akonin ama ho thopi thopala panga chuke ne le ke KGBA ka hiven ama ho he kan ke han piwin MOS ahin kai phat no chun ihile karbiang langa wai thon masa hoite ti ki thu pasit ji awen karbiang langa ka kilhan gut piwin jan hi chun manja a ha changpan ka ki pa awen manja chun chule ei nanga khobbe se ho jong chun ana don le ka hu wai thon lamo chun tin anang gam jing taw anang thagam jing ama hon ase chi pihamiti le dunia slogan ka saplo itia ka sabdam atiwen ata chu alon le pamalong slogan chu ka sabdi mo hejan hi chun slogan ka sap nawin nong ka au alhe gamin zani chun bible it asay bangin kipa kiti chu ha pa ka kipa banwa ha changpan ka kipa on tunin hilain muna ikipa dani ben na hele gun tai ni kipa da ni za chom me ti tu chunga kamu do ji in pathin ka thang wai ne he kaga se nom cha hele tunia show group hon MOS sign hen kai wa chun karbiang long le NC Hills itiwin Assam government in atuma e khen ta lo ji win tuni hin karbiang long le NC hela ku kinam ho jo se kuki zo chate tiute amzo se pum khat hi tawe ti hi ehon ikisei ma banwa jong government in pum khat na ekoi ta ji win avelin pathin ka thangwai ne chule abana ka seinum cha hele so grumin government na ko na ipihin polut pi awam anung lang ahasan na ogen hin haw tampi sei tawen kenong phat lap saw pung katin tunia chan mo APO hi thado pau tho ku kyo se ne ding hi poi ku kinam do se ding ini adiwa APO hin ikipum khanwa asim ni henwa hele ini khom che diwa government APO jewin khentom yung powe asam am sunga ku kinama kimin wodo se in hi si ni adiwa APO hi in karbiang lang NC Hills ikiwai po now hi si MOS in ikingay lut now ba na pumkhat ng asim tawet ihitunya kasi do no me chule tunya hitabang MOS APO Assam gam sunga CM Dr. Himanta Biswa Sharma in kipathil pia AP now si ehon ipia ile thodi ham ti hezan hi chun ka sejowin hilam akon imawa election phat hi hin election ping jong le AP pau igel lo diu hi ti jong hi ki holim nan kan ni jawin tunin jong himanta adinga agam chu agam hi tho tho ne hina AP pau isu mel lo na diwa chu ipihamiti le taw na jong hinai ai wangen political mi hi jawin angai chat phat ni khat hong thante nga hele NC Hills ami pite ho jo sin dong hi chi AP pawet angai chat na he ki kum tup di wa hi ti hitunin house ho ki wai hom na thalenga kaga wai ha nom ja chang khat be he yong le ti ai phat kan ki thu me ne ji chun i pi hi le pe in pe anom ding hi ti banga AP pat AP chu e hon nong ni khal le ama de khat chi pi di o hi ti hi karbiang long lang ajong nasa ta aku ki gang pra association mi pite ho ti ho na le mapuina kan ni hi ji in house ho jo se le political nam kai ho le nam lam kai ho jo se na ikipum khat na diwin an hang sa mo hitin chule NC sa house ho jo se dunia hi chi hung ke pulun hi koi ga ma ding agung ke pulun ham ti la house pu ga ma ding ahung ke pulu le he house yo se ni ga mui phalowa ko cha ga ho jo se to ne na ding a gam la le se ito do lo wa le house wang se hi di hi ji chun NCLs a ka house chan pi loi le gol hon
So grum ho nga sa ingan silog di ahin ho amundo la simto ni nga ipan di ahin ti tunya he kahaw sa chanpi ho hinga tim na kanino at say na hilaga ka asintante sino sunga si hil ama hele kingay da mo hiti ka kipaya